Oscar Lubabalo Mabuyane o tlile go dira lekgetho la bone mo diprofenseng di le 5 tse di kwa godimo. Se ke morago go fenya maemo ka diboutu di le 100 go gaisa tsa ga motshwara matlotlo a maloba ba Baloma Dikizela. Fela maemo a gagwe jaaka Monnasetulo yo mošwa a goroga ka nako e botlhoka tiro kwa profenseng boleng go diperesente di le 47 e leng tse di kwa godimo mo nageng go akaretsa le tlhokego ya thebolo ditirelo. We've already committed ourselves that we are working towards a province we want, a province that is able to give the people of Eastern Cape a boundless developmental opportunity. So we're working around that. It's painful always to watch our young people leaving this province for greener pastures all over the country. Babalama Dikizela e leng yo a reteletsweng o amogetse ditlamorago tsa ditlhopho le go gatelela keletso ya gagwe ya go tlogela go tsaya karolo mo maemong a gagwe a puso. Ga jaana ke leloko la komiti khuduthamaga ya ditiro tsa setšhaba. We accept the outcome. The focus now is to support the leadership that has been elected. All the other discrepancies might be used as a learning curve for future conferences. Mabuyane o netefaditse ke monokeng ya gagwe go presidente ya mokgatlho Cyril Ramaphosa mo pakeng ya gagwe ya bobedi.